Tuhin Golden Jubilee Media and Documentation Team Presbyterian Church Songpijang Songbung Presbytery ho inmun ga ki tlungtan tuni phana hi hobung lamkai ho hobung upaho tiang le lamkai ho ho limpina phadi ga ne diuhin tuin ga mu thedingin ho inmun ho nge jengjong hi renovation che lai ta hin Golden Jubilee dinga ki go na hilekilom ta hin chitudol ho jong hi do na ga ne diuhin hobung lamkai ho holim na phat iga ne pi diu hi Songbung Presbytery Golden Jubilee Media and Documentation Team tuni phan hin Songpijang hobung upaho to holim na phat ga ne thedinga phat pha epewa ipau pathin min theng kathang vai ne hi tuni phanin ki pa ten Songpijang hobung sunga hobung lamkai pathinin ta sadam na le hat na jong pewin tuni phana hobung upa nga iga holim khompi thediu hin ki pa ta ben tu phana hin ama hon kimel het to na phanin nga pano hitin self introduction zote nga hele hiche jubilee man diu thu do la he kam cheng khat cheng ni jeng jong le ega se pi di vin ki ti movin hi het bang vin Songpijang hobung hin Songbung Presbytery Golden Jubilee khokpi hi edok pe diu hin ja he ki pa thanu aum khain tun ka ko mau pu amai nong panin tina ban na ki mel he to nei ga nei diu hi ke hi upa kim rau sing son Songpijang Songbung Presbytery hobung upa kahim amasaten tuni ni khwa phat pha epewa chele Golden Jubilee Songbung Presbytery hatlo ta manga gal dot theding le mang theding a phat pha ipau pathin min thing thang wen hen amen ting le ken sei kin nom chum Songbung Presbytery sunga ate akhang asi esen hi Golden Jubilee lopna nikhu mangdingin hobung upa hi na in kahinti min hi pathinin phat phan hoi dam na pha na bon sawin pichi tawin ka ki pa e ki pa me tun banin ga cheutin ke kamen he haule khup ke vom kahin Songpijang he phat sot ta ko na cheng kaitan ka sekur kai la ya ko na jong pya ite Songbung Presbytery hatlo ta le la samta yong le pathini nei pui wa sia he ana kho sajing le ana jing kahin hobung pasan ge ya he kana pan aitan pathin jalin tu hin upasam ta chule Presbytery dinga me pachom tam tan than bol ina lim san tayong lew pathin pui hoi na jal le pathin ki thopi na jalin Golden Jubilee bang thedinga kum kit 2026 kuma hunglung dinga hi bang theita dinga ki go theding le gal do thedinga hin na dam na ina peji jong en pathin ka thang wai nei amen Jubanin hite Songpijang Presbyterian Church Songbung Presbytery Songpijang hi nasatain hite Golden Jubilee lading le lim dingin kakigovin ije hin pathin lo pi na dingin hobung mi te yo se anewalin ibon sawa hite phat mang binga hi ki go no wa pan long na hung pan che di wa kain ti mu nei ve pathini nei puyun tin thilja kai kholewan ho ei pe vin tin chuledam na yong ei pe vin tin sena kon no ei hoi do tin lobi ta pathini wa soi di we ipu hena la bol dung zujin te se khang tam tain mu anatu anagelu mu phalo e ho pathin cha te hin malsob na tam ta ei pe wa inamu wa Golden Jubilee ni nom len tur
Samden Luna wa soila sadinga ina team na bung zuin tunin long kain timun e pathini bon sawen pathebu tawen amen ki pa me cái mình liền có bao ấy liền có bao rồi dễ cái som sagi kuma cho cái nó thế này tôi nói chuyện cái ya phát triển này phù hợp gì phát triển cái thằng vậy này amen ki pa me upapu senior ta hin kumsang kha jako som sagi le sagi a orden na hitan ama he jubilee kuma he ama upahi nong kumsom nga hong khring ding hong hi ding hin tu na ba ni nga cheu hitin cái mình hiện liệu pa lút có bao sinh son cái hin private and sa song pi ang obong pahola khat cái hin private golden jubilee ga pha diu he ga ngai to le thanum ta hello le lung helom ta hello wa he le ha sana tam ta palgal kaya pathini hin pujo hin private ki patil lai su go thang sapang bo ki hin action presbytery in ti ho pangang khom pi dunga ki ji lai sun chandin mon ki phan te ti ong ki gel pon win silver jubilee on ki mangin tun golden jubilee chan pathinin hun pui za lovin presbytery hasan na tamta to jong le chan phathea yu mo hi pathin lung sin ne don nau hen adin ke mami malin dong ka ngai to le ki paum ka sain pathin pui hoi na zalin to wang sun kum song presbytery mel muding ngin thei ta win ting presbytery de chom na le pathin lung sit na zalin golden jubilee kum jong hi de som ta presbytery moderator dinga na go na hen dam na nei cheu tin khotol ho bung hi na to dolin jong maljin tarik sagi bolte pale golden jubilee ni mandiu hen khoni te jong obung mi presbytery mi zo se hompia hong dingen kon tim wen subanen presbytery lang sanga jong ichi kin lo pi ta iga gon he lo thin thei ten dingen obung mi pi ki ha bol wan sta pan gom wa pathinen chanen puina wa pathini nga ki pa tu sei na ama min wa soina lekin bol khom na pang khom che dingen obung mi presbytery mi ho zo se kon tim wen hong ta che dingen obung mi hi na hen tengal presbytery lam kai na kanen na bon sawa kon nge ve pathen lo pin ringin kin bol khom te tia tunya kon nge he ka ki pai ki pa me tu na ban ga cheu tin kamin hi do zamang chong loi a hi in chi presbyterian church song pi jang songbung presbytery ho bung hung ki patil 1976 a ko na cho sapang nga ko na na ki uma hin kadin mun ho ka ngai to in pathin in puyin tu a he presbytery jong kum som nga jubilee nga mangding golden jubilee chan ge ga hun ho he ke mi mal ta adinga jong he ki pa chung nung cho hin hi china chunga chun pathin zalin hobung upa in thendo kan hi in tu in hobung upa chi song pijang khotol hobunga hobung upa ka hi in ichan ke ei puya pathin chu ka thangwa in hi je amen chuteng le chi hobung hi khotol hobunga hi song pijang khotol hobunga hi golden jubilee khopi man deu hin cha pyf to presbytery khopi hi man kop deu hi ji in ichila ya mi tam ta iga ti khop deu hi ka kinep na hi in presbytery sunga nunga gol hlang chuteng le minu mi pa te ho zo se jong ki pa ta pathen ei pui hoi pa choi an dingin chi ki khopi na hin ha ta in ki ha bolutin che khomutin hiute ti hi hobung upa local khotol hobung hi na a hobung upa lam kai hi na a he presbytery
มีแต่หอโจเสปะกายมินาka hin ti mo hi pathinin imau i puipe jing han amen ka ki pa e ki pa min ki mel hetu na iga nevin iga heta bangwin ama hon jong hu se do win presbytery sungjenga jong lamkai masaho hi win tengal ho bung sunga jong mo pona po ho bung chairman jong mo win ban banin tua ko ma to upa kim jao singso ni ama hi presbytery ex moderator jong an hin tenga hi le kumsang ni le som ni le gu ma ho bung chairman pc song pizang ho bung chairman ding hi ti jong jogi iga se do thau hen lang abana upa hauza khup ke vom ama jong hi presbytery ex moderator an hi in tenga hi le pan mundang dang presbytery hin sinot langa jong an nei chi o hi win ki paum ten pathini nama jong damna pe hen lang pui pe hen lang abana upapu upa lin pau lojim chu zo ka ga se ta bang chun ama hi special ta chu ti ding in umin kum sakha jako som sagi le sagi songbung presbytery khopi ma sapena upa ordination an hi ti jong chu hijikuma chu hobung upa ama mi sagi ordain heaven ama hola hi to ai upapu upalin pau hi adam na lai hin adang sin enamolim sanuhitan abana upa lut khu pau sing son ama hi iga za bangwin moderator elect hung hi ding in tenga hele abana azon pena upa do zamang chong loi ama he kumsang ni le som ni le nga Presbyterian Church songpijang hobung chairman hin tenga le se bangwen tam ta ga se ding umintin gamkai ahin presbyterian tena sinol langchan ge ya upoho hin mo pon ho jong ane yo hin tenga hele upoho zo se ko ma kum sang ni le som ni le gu bi presbytery jeng hiloga Presbyterian Church songpijang jong hin kum som nga ahung manding hi jin hobung upoho lam kai ho he ge hobung jubilee ki pala thanom ta mangdin deisa na thuka ga thanin ki pala thanom ta hichlai songpijang hobung hi ga se ji bangwin officially lo bang headquarter hobung presbytery ki nga na hobung khat hi dung jujin kum som nga ga thin di wa jong ki pala thanom ta mangding le tenga hele pathin lengam na to na dinga hobung in jong panna sa che cha ga la di win jong deisa na thu iga thana win hi tua upaho chengse jong he pathinin dam na peuntin mo pon ho zo sia jong hungpu hen ti cho azon pe na ka se no mi hen lang abana tuni phana he ila wa he obung upa Dr. VP Singson hin upa LM Chongloi hin amani jong he ta sahan mo lamjia hoin muna ka ke holimna hongpang thailo hin amani jong he zote ngai le videos adanga atumbia interview ho jong la hung hin te ti chu ka se do thain lang azon penin upoho zo se chunga ki pa thu ka phong in hi ki pa chan che ta hen tu chun hobung upoho holimpina phat ki mel het to nai ga nei tawin tua hi hobung din mun ho ga ki het to pidingin tua hi upapu upa lut khu pau sing so ni na man zo hung ki sei bangin tua songpijang hobung upa hin tengale presbytery azong hi moderator elect hin masepenin ka ki holim na phat ga ne thejewin pathen min theng thang ve nom han lang ki pawmin tudin mona he pa hobung din mon ho phachom kha ga holim ding hin amasepen hin hobung hi iti kuma ki phut do ha tenga hele aki phu do dan he achomlam ta ga se pe the diu ham ki pa mi ngal song presbytery sunga denomination to dola ki pum khat thelo na ang uma konen action committee presbytery da ranom lo sin on gon phanen sikom song piang ho bung yong chen tong khain yesun tarik sagi sakau pa sang kha jako som sagi leko pathen ni a konen ho bung tha chu phu do hen silaya chu ho in kinai lo jen milon thong hen do ngalin na ki khom na kinerin cha chu in hi in som le in thum bo hen pathen long se na jalen hobung khang do to win to ha in ja le som thum le thum a ki tan mim jong se chilaya hi
pasal som lile ko nume som lile thum heaven bona som ko le ni bo nai na hin he ki pa me iga ngai tha bangwin hobung ana ki patila in som le in thum be hin pathian lung sin in tu hin in za som thum le thum ang hitan mi jong som ko vel bep member ne in pathian lung se zalin tu hin hobung len ta presbytery sungwa hobung mi tam loi tai ti jong chu ki paum ta pathian pui hoi na lo pi tai changwin ele abanin dona ga ki sim kil le tu pe na hi hobung upa izadi muwa tele hobung committee member izad ham ting le hobung piling le chapang member izad mam ti ne ga se pe the du ham hobung pa he tu ha sagi omen ama ho che le upa len pa lo jim hen upa ludmin thang chong loi upa wang ja pau sing sun upa ho ja khup ke wom upa kim jao sing sun upa do ja mang chong loi tenga le ke win upa hobung pa sagi ke win he ani na zen hobung committee member he som lenga kane win ama ho chi a hele milun sokamang sing milun paulal sangsan milun thangtin mang ke wom milun domin singson milun ngulgin songloi milun hengola singson milun lelun dongel milun satse singson milun thangam tu boy milun rajendra chetri milun dr pagin singson milun nezang songloi le milun mangsat sitlo hewin to ai hobung member he piling jangale songit le nga hen chapang jale songale ni hen gong go ma hi hobung he ja sagi som thum le sagi tu pe na he ki pa me hobung upa sagi hin tiang le committee member som le nga iga ngai tawin upupun jong amin cheo iga se do piun ki pa omen ban hin ga ki chele pa hobung upa to sagi ga tiwin hobung ki patil ho akona he sombijang hobunga he hobung upa izanin ena molim santa wam hilawa hele sombijang akona ki chondo hobung upa umjengam ti ong chu ega se pi the du ham khudanga ki chondo ti he ompon en lai no molim sanowa upa nga hitan ma hola upa sun khen keiwom upa hen ti chen ma sang kha ko song ko le thum kuma in molim sanowa hen upa seingul songloi sang ni le nga kuma hen upa ngul za ho so ma sang ni le sagi hen upa dolen singson he sang ni le som ni hen tengal upa khup se songloi ma sang ni le som ni le nga kuma in lim san he ki pa me detail ten ki che ten ena molim san na akum ho jong ega se piwin hobung upa nga in ena molim sanutai hobung presbyterian church sompijang hobung a he pa tua he hobung hin committee chom chom ane jin na to na kin bol na dinga he committee ba kai chom chom ki cmg ho he sompijang hobung a epp hi uma tengale chi ho chu ep na to lamsang ga chi pm ti chu nei ega se pe the du ham hobung committee kitimong pa pumai hobung hen committee group kane hen masapena hobung committee ga ti pau chu pastor ho upa ho tengle hobung committee member som nga ho chu ama ho chu hobung committee kitimong pa hen abana chu trust committee he hobung sungat nei lego thille lo ho ve chinga hen sisu kha ani na hen athumna chun Charles Benevolent Fund Committee ti kane win hin asang pia chu hobung sunga member ho ta sa inchen han lang da mo san na thu yong le angai sat kho tenuwa nga la sakit the sung atuma ke ko hen so hi hobung min jong na saten mang phachom wen abanin gamtha committee hin tenga labana chun rural development organization RDO tiwin ma hin presbytery R&D ti ho tabang hing ding hen ya ke ho RDO hobung
bagan ham ipi ham ti ho ko ve singa umen adona pena chun kin le dong ho a Sachading and Food Management Committee kanewin ma ho jo se chu bon wa gu phei ve committee ga ngai thawin hobung sompizang hobung ai committee ba chom ga min te ngai le anaki head danen sompizang hobung hin library and lang te ngai counseling service ong hi chepi win ke hen chi tu do lang chu neu chai ga se pi the diu ham library kham in ka se hai jong le library kham le khabu lamka ho gel khon jal sob khom hen so hobung min thu se na ki god na ding tam lo le kha sim hon thesi sut na ding ham pi pa ma man sa de wa hobung ki nei hen te su committee khan hen subanen committee kit se ya hele counseling ti hen pathen thu dola hello wa hel sagau in khwa san na nei ho olympiading hello wa in mona building ham hello wa hele min ha san na chu ki mai to a se ha sa yong le phone yong kinesian phone a konen councilor thum ka nei wen ma ho councilor ho hin hobung thalenga ma hoi counseling na pi ji he chu kan committee adang ni se he ba omen sompiza hobung hin ni ga se bongwen committee ba chom le togun lam chom ane hin tengai le committee hobung tam te nong he che aga nei do thelo ho jong sompiza hobung ga nen machal masot na ho jong ga ki mudo in ki pa omen hi aban hin ga ki che ki le do na akina ga do nom chu hobung tin hin togun che pi ga ki nei jin project lin ti ding ham construction lam hin solcha somna lam hen lang hi lo la dang tabanga he sombizang hobung in jong che pi nei jeng bam ti hi ka do kin no me solcha ke somna lam chun missionary lam sanga hobung en tu pe nen missionary ni sinot mission bot no ya ke somen tinga hele pwf ho jang ma ho khamen gam thana to na dingen project ne event 2026 jubilee kuma golden jubilee kuma ko na hi sinot through a ma hon jong missionary khat wa ding ti hen tinga le pwf lam sangen jong karbyong long lama missionary hall pen wen dama ma hong lo sin wa hele pwf jong tuma missionary support di hen tinga hele hobung construction thu do laga ti dingen tukum hello kum kit hang ni som ni le gup 2026 se ke hobunga jong pc song pi ang jong golden jubilee ding kum hita jin golden jubilee hedging nan golden jubilee building akisen ho cha thang pi a hobung project ki nei jeng ki pa me project len ta chepi hin tele hobung hin pwf lamin jong solcha somna dinga na to na project len ta ne hi ti ong ga ngai thawin tinga hele 2026 golden jubilee sompizang hobung jong he kumsom nga tin na hiding hin chinadinga he golden jubilee building jong asa hi ti chu iga ngai thawin ki pa mong in abanin ga cheu hitin pathin honale ki khop na lam thu dol hin habda sunga ki khop da tlang pi ho hobung ki khop na hen lang pwf pyf children department ki khop na ho lam sang thu dol ega cp the divem le sem ni Tuesday ni hi PYF 10 ama obia ki khop na ni event watsan ni Wednesday hi hobung khop na hen sang se nan ke mangin sten la hobung sunga ra lut pai do ham he lo le dang nin ke mangin tinga he le Saturday ni hi ti wangan sermon ngai na yong kin ni jin tinga la thang pia se hobung mi te kitau pi to jan hen private sung dia hobung mi som ho dingen tao na ki mangjin pastor po dingen jong tao khom na ki nei jin pathin ni jingka he Sunday school pathin thu ki chu nan ki mangin
tingal sikiken tinga hele PWF fon ma ke khopna hoina nei zomwin tingal children department in ground floor langa ma ho ke khopna ma sapang ke khop bol kinawin tinga ni thai khop thang pi asarmon ke khop hen achi pi dan wen kum sunga hen sagu phe hobung kum tu pi ngai nan kineyen tinga hele sagu ma chu ngam tha thu pi ngai nan kineyen he tinga hele sola hobung program khat tau na morning devotion ti hi pathin jalin kum tampi na ki se pi tan tu chanen jingka sia nidan gop le hoina tau na ki mangjin he ki pau me ki khop dan PWF en lang PWF en lang te le hobung ki khop na children department jok hin ki tup ten aga ne dan ho iga ngai thawin hi tu na banin ga chiutin hobung mi thakaw lama ki su hal na ding program ho he amun namunin jong hobung hin ana gong ji in kem tam crusade hitam hilawaila angol town ho thudol ho in tukum ho sunga jong ichilai hobungin kisu halna thakaulama kisu halna program ho inanei jengwam hilawaila to gon phadong tung dinga iga neule chhojong he ega se do pe thele jun ki pawmin te hobungin gam than na to na ding hin kum sunga ta angol taw thum ve kinejin a sangpin good friday pakai thi longlup ni le masapen nakinejin august ta second saturday ni in khatwe kitui kaila taw na ki mangkinin sitinga hele october sa hin khatwe angol taw na kinei kinin so chugam tha bi dinga tawn ho hin tinga le PWF on to kum sun seminar khatwe nevin PYF lam sangin solfa training ni nejovin tinga le golden jubilee kisu hal na program en pe training an se dung joven PC na khojo PC engbong PC manja chhojong bil na kinejin he ki pawmin tu ai ga ngai thao hobungin program ga chepi dang hola chu angol town ho jong chumin kitui kaila ga ti pa chu chomlam ta itabangai ga chepi wem ti chu anaki haza kha be se loin kitui kaila town na program ga ne pau chu ega se chetbe pe thedu ham ti bangawen ni chu angol taw jeng ni thuma ki taw jing ni inka kontagu ma kona kontani san apang thejo se panga si su taw na ki manga hen kitui kaila ti pa he kontaka khajo se le group khan in taw na ki manga kiteng le group khan in touch group ge na ski ki hom khoma inka kontagu ma kona kontani san gam tha dinga taw na hi tho angol khel helo a group ma group lam kai ding ki go nga mi hobung sunga mi som thum som li chenga kilago ma chun town ki tha dil la man hin si chu he yeng sang pia chi dan ki paw me ki tui kaila ga ti pa chu hobumi tamta group khana chu somli tabang ham ga panga hobumi jong tamta ga pan thena tawna aga che chu sompi jang hobung ten chu thilaga che pi ani ki hebe se lon ki pawmen ki chen te ne ga se piwin tuna banin ga che hitin hobung ki vai hop na he sumle pai hong he thil tu pi ta hen pathina thil pi na lam sang ho a he hobung sunga hobung mi pan la dan ho he ega se pe the du ham hobung hen kum sia budget ka kisiem wen se budget ko wan na ding sun intin target ka tivin soma khat ai lawa al pastoral kitin tingal mission funding hen tinga hele Christmas kum thaman na dingin intin target food management committee langa ko na hun seven siso festival fund kitin so sa bita ki ko ngahin si hobung mi te pathin kin bol na target ga kisim pi ho jong na seten lo singin tu chan ge ya jong tu ka chan ge kati suning kum budget dung ya venal pastoral fund ho jong he target sanga 7% to bangin ka zo win tinga hele
ขุดชิบจองฮี 4% ตะบังอ่ะ target สางาสังก็ปิดอเทวินกำท่าฮีเข็มขัด target เฮสิงโลดับโตตะบังมันให้วานสุดๆกันโตนะดิวจะสุบอยดีเห็นตัวลมดังๆโกนงลุดหออิจาโกนาจูตัวลมลุดนะโกนนั้นเมกับคีนนสุนกำท่านโตนะยองสุบอยปนสุดที่ง่ายเลยprivate missionary support fund ที่รองให้เต็มเต็มโลอ่ะโอบุงมินก็ตัวจีเห็นกินจะสร้างเงินพัฒมินtarget ให้ทางเปียสร้างสมมาคุมนิสงก็เสียมันแค่ลำเป๊ะสองบุบสองสกีลำจองหันพันปะทินพัดเทบุนัดตัวลำสร้างจองคิดสังเกตสก็ผลด้วยให้กิปามองอินสร้างนี่แหละสมนี่แหละสุงาสมดินมุนหอin hobung member sunga he munin hobung sunga kona hobung product ti jengote hobung sunga he theologian bangjo pastor ajong mintina bangjo pastor hi khello theologian hin missionary evangelist he mi izadi muwa tinga hele ama ho chun hoilai la ya he na to bam ti ho chu ega se pe the du ham theologian ga ti mongen theology ke chu ho he tua he hobung sunga sagi to bangomen ama sa penation pastor lui hola reverend david ti lowum hen ama hen bd tsm long korea na zo hen ama he pathen lung se na zalen assembly administrative secretary sangen hongpangen tu hen pension tan ani na chu reverend khuphalam hang sing hen ma hen bre bd na zoven pastor na to na yong sing sen in synod noya na tongin tu hen pension in presbyterian executive secretary man hen thumna chu reverend mulrathun songloi hen ma he bcom bd hen tu hin karbyang long gam khai pastorin pangin awan in reverend daniel and holen to bum hen ma jang bavd hen na khojo gam khai pastor hi pe hen awan in nulun tim khowa hangsing ma habite chen women promoter pangin tenga hel aban hen golsang isak chetri bavd tukuma bd anjo til hen ma he na ton na hi lain to chun theologian pathian thu na ki chu adam na lai cheng ho chu ega se pewin chiti lo chun mole na lim sanwa reverend lin khomang to jem hin reverend sekhau changlo hin reverend jam khupau to bu ma ho jong chu lai ho bunga ko na hin adam na lai cheng ho ato na mun ho ega ngai thawin tu na hi a hele missionary ham evangelist ham hobung mi igam sungta milo mundanga tonga yum jengwam tengla to na mun ho jong iga se pe the du ham preacher mong hi lo wa chen mission na to na khana dr pamilian singson le aloino jennifer singson he prem sewa hospital utrala upia dr na tong hewin mani hobung sunga ko na missionary na tong tupe na kini hinte kipa mong in hobung mi mungam thata uttar pradesh langa jong pathian kin bol dinga desena medical line na kal song ometi jong chi ga ngai thau ven hi do na ho ga banjop pe hitin presbytery in hichi golden jubilee man diwa hi hobung tin in jong melchi ding khat khat ani ki sem hitin presbytery golden jubilee man na wa hi tia to go ni ne hi presbyterian church songpijang hin togon inei jengwem inei waile ipiham ti chu ega se pe the du ham presbytery silver jubilee asen ki bolin jubilee head jing na in presbytery thupi hall in hoin maya song ne ki tang tungen to a jong hi hobungen grenai na isi jubilee head jing na bungma hoin maya ta ding ti he togon khat pipen presbytery golden jubilee thodol hen ani na chun se 2026 se ke ho bung dinga jong golden jubilee zen
Golden Jubilee head jing na dinga Golden Jubilee building hod kom han ki sign jong ha chi jing lai hi tis ga phun do the nge ki pau me presbytery to gun na jong hobung mi ten hezing na dinga thupi ho ga ta do ding ti hin ti china chung chu na sompi jang hobung in jong kum som nga hin man ding to ki thonin to gun tam pi jong au me ti chu iga ngai thau win ki pau men do na ha ki se mo tha pi cho chi te hen lang sompi jang hobung hi pa kum ki teng kum hung thung dinga 2026 a he golden jubilee hi che khop pi hi ni kho tam ta jong hung lu ding hin hi cha hi presbytery le pyf khop pi jong akoma nei tha ding hi jin hobung mi te ki go dan jong he nga he no ma umin tenga he le ichilai hobung khotol hobung a he presbytery mi te hong kal song khom ding hin hi china ding thu do la jong hi upapu hin se pe no me ga nevam hilo ki go dan ho sang pi ga ta la pe le he no moment tu na ma chi thu do la ga se ding pha ga pikin ve ho bung ki go ga tia hele thing thang lam bang gam le o jong ki ne thil dang dang bol the ki ne ai wang khom pi man na ding che de se ne ho in ho jong na sata rong nu tha hi the kham khama budget ki si ma hin tu chan jong hin lagna le ke a ho in renovation ke volen lam ka ho ko na ke dan ne jong sing lo lai mai the hen jong le khom pi ma sang nge ya jong hi presbytery golden jubilee ding ji a ga zo ding ti hen hobung mi te jong thanom te na pangwen te nga he le bulanga ka se ai khat golden jubilee building sa na ding jong hen hobung target ki se min si target ho jong hobung min thanom tan hun pe win na to jong si jing en chuwanen khom pi la na ding tho dol jong mi zo za hi jong le hobung mi kon kha chenen khom pi hung thun na dinga gan cha ho cha tam a cha tam thil dang dang ki go na jong ki ni in chutinga mi mal malin jong in tin in jong to bang ho che chi jing en je chun golden jubilee hi presbytery ago ni pathin jala damai mo le tarik sagi bolte pa sang ni som ni lego ni he jubilee ding hen jam te agam kai hellowa le presbytery palaya hunglo hon jong hellowa le se committee apang lo hon jong isi tarik sagi ni golden jubilee ni ko le ki phalam le la sikin mang dinga hung diu hi presbytery to gon su busing ding he ke ho bung en jong hobung mi te le presbytery sunga hobung tin mi tin ka hon tim nau hin ki ha volta na hung pandiu de sen copy sung hin tinga he le ki pa nau ni kho hin thanom ta chi ni kho mang dinga hobung tha senga jong kan tim ni he ki pau min jubilee hopi lading sompi jang hobung te ki go na tudol upapu vin ega cp ojun atm naw bangin hopi sunga committee pang kilo hello ala dang dang nga bon ki pang lo ti lovin atam thei chan ama hon jong ega tim naw adong song ding adong ding ichilai mola khotol ho bungmi ten ega tim naw jong ega ngai tawin ki paw mong mong en pathenin jong ho bungmi te pui jing in tin aki go na ho phat the bo in tin iche jubilee hi pathen lo pin da ki pale thanom ta ega man divin ho bungmi te presbytery sunga ho bung tin ega tim naw jong chu avelin lung sungai to ne koi jing hitin ki pale thanom ta pathen lo pin dinga iche jubilee ga man divin ikitim kinovin hi ki paw min upapuvin kitup ten don hozong detail ta ki chete ne ga don thevin ama chunga jong ki pa thu iga phongwin pathenin iphan mo e pui jung hanlang tuni phana media and documentation team in Presbyterian Church Songpijang hobung upapu upa lut khupa singson iga ki ho limpina phat ichan ju ta hen ki pa Paum ten tuni hen Golden Jubilee Media and Documentation Team tuni phan hen upapu upa lumin thang chongloi ama inmon ten nga ho limpi the dingen phat phai pe ba ipau pathin ama spen ten ka thang vai ne hi tuni phan in jong dammo ata sa jong hat mo ta hi jong le hung to do the jin ki ho lim na phat chom cha
iga nei thi in masapen ten ti ama chunin jong ti pa thu ga phung in hi tuni pa nen ama iga he bang win upa min thang chong loi ama he kum sang kha zako som ko le gu ma upa ordination nei in te ga he le me chi thei ta kha chu yu pa pu hin silver jubilee kiman kuma chu presbytery moderator jong in a po pi win te ga he le jubilee secretary mo po na jong ama he in a po pi hi ama sa penen media and documentation team ta kenin chibai ke hin boy ni hi tu ne hin yu pa pu he dam mo ha san na achungin tungjiang jong le aman jong cheng kha cheng ni hi che song bung presbytery in golden jubilee hum man diu hitan cheng kha cheng ni ho bu mi te ga til kho na ai lo le presbytery sunga mi ar chi the til ho jong e ga se do pi the diu ham ti cho au dim na chom kha ga ni diu hin tun ama pha ra pi oi te kichi ga ama hin lunggela tap ta thin ne ding hin adin mun hoi ga ve le tu ni hin athu ga ki se jeng jong a hele ama hi nasata pha na chi so in jong lamkai presbytery ding a jong pha le jong pha ho jong se na ka sung jing hin tu ni pha na hin aman jong golden jubilee ga man diu thu do ho in jong ga ve le wen tam ta lung hel na ho jong tam ta ne jin jin tu phanin dam mo ta sa ho hat mo ta jin o ho jong de bang te ni ong le tin jong nang ma na ma pui jing hen lang dam mo na dong nin jong lung mo ta mo na pe jing hen lang nang ho pan la na za la presbytery ti pat ti la ko na thale jung se nga ha sa na gen the na tam ta ho jong hum to a presbytery ding pathin le ho bu ding a pan na la na ho tu khang a ho hin i cho zo si ga la phat the ki chan no oi tu khang thap te hin adi si na yu pu nang ma chunin jong ki pa thu ka phung bi hi he bang win yu pu hin ga ho din na lang sang ho jong hi la ta sa te na ma jong hung to to in ga ve le han tu din na jong hi tam ta long gela thila gel do se do thelo umin khang tha ten ade sena khang tha te tu khanga ho bunglam ka ya hung ding ho in ama ho khunung ing zuina wa hi pan na sata la pathin kin bo la gela thaset na hi lo wa hi le ema no mai a hi lo wa pathin le ho bung ding a kin na sata i bol diu hi tuni pha na hi iga ki tim kin na hi presbytery mi te na bon bin golden jubilee chi ba di ju ga se ta pa la ve na one run per the baby lu ka ba ya bo pa mo mo en na bon win golden jubilee chi bai ti jo yo pu win yung se do pe hin ama he tam ta se ding ani ding hin la tu pa nin akam chengin se do the te hi jong le thu sim ho jong ve hitin souvenir ho in jong hing mu diu hin yu pu win pan ena la pe da no mo pu na ena po pi ho thili za kai ho jong he jo a jong in mu diu hin tu ina ma ten golden jubilee chi bai iga bu na we ho bu mi ten jong ti chi ki til kho na ne jo hitin jubilee thanom ta mang dingin ave ni ki tin ki no hi media and documentation team in tu ni phana yu pu iga ho lim pi na hi chan ji ta hen Zlai muna upapu hin tengle upa elem chongloi amani hi ta salama ha sana nyau cha cha ne jin ho in muna hung the hi jong le tu hin in muna ho limpi na pha do iga ne diu hin ama sa penin pa golden jubilee media and documentation team thlengin chibai ka hin boin hi ken yong ki pa e chibai pen bu tuni pha na hin pha chom cha ho lim khom na ga ne witin tua interview hilo le holimpi na iga ne diu he
อุปาดรวังสะปาวสิงโซนหินอามาหินordination iti kuma anachanga hilwale self introduction chomcha ega ne peleo ki pawminte Kakipain kaima tuchunga kain munta Presbytery Golden Jubilee Media Team hong visit na ba kipatho ka sei mas pen he kei he pathin long sin na la cha in sunga nul pa nga chapa thum na anapeng kahin kapa chan dei chom ta mi hi min yong lo lo wa pathin wang ja pau tia e na sa hin kapin kum cha hi a le 1951 December 7 aw na ping hen Reverend parang khuna baptisma na chang kahin hobung kakit sa do na chi a le khang phan masalam chapang la hin kho elekul hobung a ana om kahin 1962 akuna sopizang hobung a ana om kahin in phan hong chi chi in Presbytery a chom chom yong hui zowun kei chu songmong Presbytery lama in song mi te to kan om tawin in pathin long sin in song bi dang chen hobung ki patti lai chen in som le in ni vel bo na ke hen thaleng wai ta jong che hen hi wangin upa ni alui anakini yen chubanen upa dawlien na hen chubanen upa kup kholam teng le awana so pu ludmin thang chang loi le ke 1996 kuma cho songpijang hobung dinga ordination in a pe hen in hobung a chen pathin long sin in hobung ki kai bop na chen mi hlom ji chen hobung chairman in jong ni ve tabang kanapangin teng le sumching in jong avel velin ke jong kanapang phain chubanin songpijang hobung a di in 1990 kom cho pathin long sin jala chairman kai kom ye jan hobung lam kai hoto tua ki mangjing Christmas le kum tha souvenir ti khona ki pando in he in chubana songpijang hobung chon ke ni jong ordination kai la ju bachan hobung song chon ho insan hole hellowa no in tha long ni ve ta wang pansan ke sain amasapa che size pa thor full wall ball so 1983 kuma cha anaki thin so ain chilaya cha I record dong joi wa cha ho in yong cha sang som git man bo na hin tua ki mong pa ko hi a hele 2000 kuma in lo pa na hin samonum ten ho bong yong pathinen song Presbytery ho bong noida e na bolon he chubanin hobung ki patti la chi ga ve na le insom wal je pho hi je chen anana en gam kai khop pi na kile thei ji ai wang 90 zo lam chen pathin long sin hong tam dom taw ni chen Presbytery khop pi hen pi wa am khop pi ho hen jong in a bol thei town ti so pathin khan to na hobung hin khwai pui naw na seta ka agel jai chubanen ke he pathin long sinin Presbytery lam chu kana lut ba ye chen pi wa ya fa he hobby ka chi le ka chi he jeng na hi wangan office pier ka nei khapon hobung lam chu 1982 kom chu ka chapalin pen hen min thang pen jo hin YCO hongki gop ding kon sub general hongki gop ding kon chu hengmung khosunga hobunga hobby nom ding hin chlai chen thu sei ding an ei team wen hela kana chi in Yesu Krista na to hobung la na to thu subject in a pe wen hei che hobung ti lo wen jong Presbytery sung hin mo pu na Presbytery sung itam sinot sung itama mo pu na nana tu ho che ega se pi the du ham ke pai Presbytery a he kati bang chen
มีสมจีหำอิตหำจนอุปาเซงล200จงกิปัตติลวะคนเทรเจอร์แนนคุมลีคุมงาอันบอลเลวจนมาจงอุปานะเตตันลำกายหอจนเขียลเลี้ยงเตียหอลวะเห็นเลยque lo idang amolo ham ke 1982 komsan je treasurer na cha na peven icha ko na cha ke ka to lai chen constitution na kum thum yong le kum ni tama ne cheven ka het khel lo wa le tam thum tam bang ho cha na ki tha peven upa lun man thang chong loi ke teng le adang ho ta hen ye chen treasurer na cha khen thelo ta banga anake CPN ke go helobin yo bung wa bang phat naw cha ho bung kon khat ke loi khom na lin ho jo si chun sum he ache ji in ithamen su tub jo hi lo na ngal song presbytery hi lai ho hin tule dang ong nen hi wang kum som nga sunga hi sum ching ho hin pathinin chin ho ben ni ma cha ki bu ban theya ki su chen ho jang nom pon he chubanen presbytery hin pathilong sinin thupi sin yong thumwei kanapan na ka hen mongjang karbiang longa hin chuteng le khumun no ma khuni we kapangen it is a subject se ya apan na design chuteng le 1998 komchen hiengbong thang nung itiven ilaya presbytery khopiechen upa sat hen hiding chu aloi nu dam lo ji nong thei pon amon en ei gut thovin moderator na chu ichi komchen kana tongin 1999 koma chu reverend se khau to kang kilet ki nai ja hen ye chen presbytery chu pathilong senen khang tha I ma ho pastor tha hon rong la phechen walen ho jong no men teng le hi chikiloi khom na pi conference annual conference ti lawin jong seminar hin teng lo bunglam kai ho kel na le adang ho a hai thanobom ta anaki pangjing a hin I ma ha san nat tilam dol chen ki wai hop na se son ho yong an hlong kapon thanom ten silver jubilee yong na mangwin sa yong chen ho bung ho de chom na zal souvenir editorin na pan sawin cho cha BBA ka apan ho chen pathilong senen sub committee ho cha finance committee a he kapan tila ko na he katha kha lo tabang nga ka gel hen kaum do song kum gupha kum sagi songa kom lo song chun cham lo chun en khel ben kong ki ne ga pan sa ki no bin kong gi le kenen tam ki zamin kum tum tamin trader na ga to sa kin si jobin ei chol nga sa ta ben he itan presbyter songa sub committee dang ho kapan na sau tamin kathanop na bi che ahle Christian education kiti Sunday school ki pui hoin thu dol le tuteng le ho a the development committee nei pau ho jo ko kathanop bi na in isilai ke bol chun adin na khojo wa jong wong le thing le in man bol tuteng le mongon lama jong ku vale ho le rabat li ho na bolwin thanop kasen khanto kasen he chubanen presbytery hin hopi tin he kapan so tabang hen he wangan pawa posting kai song si chen kana pan the hen adang sia chu kana chi hen presbytery kapan the song si chen sinod lama jong committee chom ade in executive committee kiteng le adi a pension hin kiteng la finance committee ho ko na pansa now sa hin tuni chan ge ya hai pension committee a member ka hin la yen kiteng le 2016 a kon chon lam kai ho den reverend David
khosa na zal long hintin assembly a finance committee a in common ititi hamchon anachi in tamni chu eina po sawen silong a yong meeting man kichi in teng le conference a yong kichi in finance committee assembly a chen kum segi nonga chu e relief mo hen ye chen hobong keloi khomna e pan khomna ba ke ma mi mal ka presbytery ho de chom ne jala som ne jala ka pan ho chu ga sei thien ki pa me dia tunya ga ke holim pio yu papu he presbytery sungin jong mitam tin heu hitin finance matter ha san ho edawai thil tam ta ho til khona tu dolin jong ama hin nasaten enalam kayvin tel seminar paper anasud na atu chang khat asud do to lom hi petam taute ti lovin to lom hi pedi taute ti ama quotation dunya ka se do no hi to lom hi petam taute ti lovin to lom hi pedi taute ti finance campaign presbytery sunga seminar ni na ba yu papu quotation hi ti jong chu hobung mi ten iga he ti win ade umin ki chu dol to ki thonin ade in hobung ki vai pu na sumle pai thu pi ta hin pathin lengam na to na dinga jong a management ho jong intin ki vai pu na kilam kai na ho a jong presbytery sunga he tam ta hi je kum som nga sunga he ha san in to ko mu jong mintin hilowa hile kipa thanop na moments tam ta umintin cho to dola memoria ga se do the na nei jengam tenga hele advice additional finance matter ho hen lang hilowa le ki vai pun ho a jong e ga se do pi leo kipa uminte hobung kan het ti lai chen hobunga he to lom ki pe he khut sip to hen ga tha to hi ja hen teng le soma khat he tu lai banga saloni ni om lo ji chen chang le mi ma he ana pe jivin ti chu holin dom ho chen soma khat in ti nap sim jivin na sung khom win to bul teng le zo on ti chu presbytery copy teng le hen po ji on presbytery a kipatti lai chuwa chu ke sum chinga ka lut til chen annual receipt chu sangsom thumbo well abo ja hin to hin laksom thum lam ho aitan ye chen afigan jong na sta khan to na omin presbytery sung kipatti lai chen sum chingan hi lai chen paisa asan pa jong khat ati ho chu kum khat kum ni no men aban chen aluminium a ki hela paisa khat le paisa ni kiti ho jong kha nom na lai di chen sum chin chu aha ana chin chu hopia chi a le sa khawlin sum nong pu na ding chu ki po nga din ki khop ka la i ma ga koilen ding yong chu a san na chin omen ki ko le ji ja to hin office lama thiljo se ki sim tup tan to lom ho jong amuna ki dong tai lo po le pon ai wangan presbytery ki patti lai wa chu hobung ho jo se chen copy he na nga wa copy a chu cash receipt book ho le voucher bu ho jo se yong chu ki po le an ki chi ji en presbytery chu sumo jong khang to ven tilai ja zakhat le tulai hi evaluation a diga ven ale sang ni le zangalam cho tilaya zakhat value tabang cho thil chi da na chaga ki mo do thin ye chen sum value ho yong cho honglin hoi tan in thil ki su thelo khat cho ikipatti lai wa cho men amu kham pe ding ti cho ana che pi wa hi le soma khat chala loka so kum la po ma lo kum tila dang be se upon tu lai banga lo hi lo chen khut sip chu phati cha hang lut na khat chen hin hobung jo sit na che pen ga tha ho chu nan thing ke ga tha che local hobunga na ke manga hin presbytery lama na ki pilu ji chu so ma khat le
ขุดสิบจีจีเดี๋ยวจนสุมโจอปุนดานน้องจะหาเอ็นมีกิติลโคในต้องหาเห็นเต็นเดี๋ยวจนลำกายลุยหออันนี้ลิมโมเลนลิมสันหอตัวอุปาลุนทังจังลอยเห็นที่เตียงละปาสตอร์หอจะเฮวินทิลจีดานโจกิวายหอมนักกิเซยคอมินตัวตะบังอาtarget किती पाहे 90 ले 2000 के काल आज अन के हा पोदो देश ट्रेन जितेंग ले 90 मसंगा के बजट जो कि नहीं थे जी पोन रिसीव बजट एक्सपेंडिचर हो जो ए वांग किसी मिन तो हन होतिन पथिन लोग से न दोंग मिन इ टारगेट सांग वा तम इमो थेतावन हो बंगतिन ये सन कपन सुंग से हन तले कई तीलवा कलो हो बोल सुंग जो सिनो ना टारगेट नहीं पीजो लोवा के कोई खलो ये सन til ke pa ta ke wai hop na songa til luta iga tu ho chu sum lama jang he ye chan sum he athu pi in til ha sa pen khat che hi a hele mi gen thei khu nei ji chun sum ga law ba ding om ji hen ho bong sum ching 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 chu min bat hol na thema bol le ki khel to le hi teng le akipido wa so thelo zong om jin aiwa kho san nei ta bol ho jal chan hilaya chu azo ka se bang chen summa tha ka pon phaten ki khel na ho om jing to hen na tam nei tan tam thum hen kum thum ta ma chai tiang le presbytery khopi ki chai mars second week tiang le ki ut khel ngai ho ha ki bol jing en tiang le sum chi dan le sum ki man cha dan ho jong to hen sum ching ho ding nong abai lamen chule presbytery ding nong ngai tu na I ma cha gi san ding om pon aji sum mo na ding le sum chi na ding ki su tu de ma ta chu ki bol hi ji ki wai hom naw he lang khal lama sinot na finance system ho jing sang jong tan presbytery a ha set up he ong om ba in ye chen ho he pathin long se nen presbytery ki wai pu na sum lama ha san na wal itu khapovin lolin lel na yong itu khapo na ji chu target sim ji ho he annual expenditure sanga tamjep jep obong presbytery sunga finance committee ho ngai to thim jala chu thil na ki go hen ye chen to hen chi dan hong khel khel tan sinonin jong iche target ho ham hellowa hal budget ho ham pi na dingin khopi masang pe an bol ji town che presbytery no ki chi pi in khopi teng khol ta sunga ani nong ho hi tu na bo hi tan ye chen propose income le expenditure ho he phan masang ki su top ji tan chi ho jong he tu pe na chi pe chi danu ba obong kilam kai na wa thil jang khai ta hi zahin tu nung tu man teng le thil iti te hong chi ding ham tu la jin modi government akonin adin sum organization sum ho he ho keloi khom na kiti christian ham muslim ham hindu ho tu lom ho zo si jong ni target hong hi tan nei man a dong chu che reinvestment plan ho ham fixed deposit ho ma ga ko ya hele mi mala hi lo tiang le ama hon taxable amount so tu achi piu he 20% 2% of taxable amount no ko source deduction na bol jing ji ho zen to he ni ho a he I hung ti ding ham che ka pon ai wang accumulation to 10 lakhs 31st March a he an om lo wa hi le boi be sen ten hai wang 10 lakhs wal ho chu 31st March ending a hui sum ho chu an chi jing a le hon no December line audit ka bol tai ti jong le han finance cp pa he ke tu jep hongai di dan di han tiang la khowal lo wa hi le sum wal nei tam lo se le ong lo chu sinon la mai tha do pe a le chila ha san na boin ham he akisim thu atabang hi zain ai wa nga chu akikhol tam ding he
gamsung ke vai po ni jong chen ha de lo in tin to a he system chu account jong ega manong ga jen hello wal khu na jong chin ga in a hlang pi a account na jong tam ta accumulation ga om lo ba to ding iti ho ito go na kum sunga hi man chai wa kum kiting a thai bol kit diu pa he tu din muna ding a chu ase pen ding a ka hin chat je ga sei than te ki paumin to a chu sumdin mun tu tol ho a iga ngai hlawin tele to a yu pu win ga se na ko na chu presbytery sunga to a pathin zalin khan to na hom pen to a iga che dan system he between 1990 to 2000 ki ka he to a iga che pi dan pau system ki tup ta hi ga nei do hi ti hi iga ngai hlawin ki paumin tu a hi kumsom nga sung kitiang tale abul hi lo le presbytery sunga hongkiman cha na ho a konin jong tamta din mun ha sata ta no mintin hi lo le thanop mumta ta jong no mintin cho thodola hi it memorable moments na su mil ninga jong ha sa ki pan ham hi lo wa hi le abang te le ho bung sung hi jeng jong le ha san na ki to ho thodola hi ega se pi the dio ham presbytery sunga pathin poina ga chan na wen di vet na hi le 1977 kuma chu ho chu a chuma nom pa na hin chilai jun mi tha no men ngam kai jong hong ki khop han chen ngam kai gu karbyang long athum omen ncl lam athum omen ncl lama yang chu patchai ve na hale bolsol ngam kai chu kopi len do mum na hi chen no men na wa jong ana wa en che masang chen che adang dang ho chu din mon hisab chen khang to jing hin chong chen mi cha ha tam be se hen ye chen bolsol gam kai cha tu din mon hisab ma cha kinga na pen khan chen hen en langkhalama phatam phajowin che gam kai tha ho adin khelma gam kai kiti hong chu phan nung je ma pulal ti lam te hop vai po na noya chu anaki sado anaki manga hen khogu pham le onom hi vai ja hen langyong chu aki polim kham se na chu an hevin karbyang lo yong tabang ma che ja hen ama ho yong chu ki po kham se na chom hevin chilai phat chu I macha ha san na hen kichia ho bung chu maum hi ta ye chan idel chu khan to nalam ki jit ten hi ye chan akila la chu atha sama e hola ki vai pu na to dola je theologian ho anom pon an train hevin pu thong keng hen tin la pu tor ko sia hen ama ho lam kai na che ja hen ye chen pastor david le pastor lin ma chuteng le aloi te ni hevin pastor jam paul de sei khaw ama ho pi lin kalocho pathin long sienin masan na lam ki jittet ki hil na ho jong sinol le assembly ki pui hoi na ho jo si ki be tu ma khan to na dinga thil cha kai ki bol hen office jong chu inei ba on e ho chun office cho ki patti la ko na chu pu thang pau in chu bhara ki la po up kholamang sing ama chu full time man om ji nga hin 1980 donga ko na chu ye chen office la mo jong ima son wen thanum ta hen in office building kisi masa pen chu full wala size pathar na kisi min room ni ja hin mulgin pa to ke ni treasure ka hila ke hla le lai hen sang som le sang sagi a in kisa ja hen titeng le pastor quarter cho thingpe chung choi ja hen pastor masao no pan sat naw hi chen yong cho akisa lai cho sang som thum le sang nga ne kisa hen ye chen tu hen pathin long sen en chi ho jo si chu RCC building a khel do hi gam tan ground floor, first floor, second floor, conference hall ma, chuteng guest room ma jo si set ama ichi utan di chen
tilam dol si ven ale thanuk ta khat to ta chui zen in presbytery song chu all ola etek hong hi na paziga ven na 1995 la vela milongal iti pau hi cha kon chun e ha su si no vin ye chen khelmagam kai chu abiya hi ngata anana ani wa ngo chom ba hi ai wang kivil to iza kai ha suggestion ma ho jong chun e da saket ti ngote e thanom ta au somong play pete nom ba ngo chun langchen KCC ham noizen ke omle obung yong ki chon ma to thin tin khona ma na ke to thin ti ma ho chu langchen na kai ta ni chen helma bil ti chu anabeta ne subanen nam ha san nai na tu naw zalin karbiang long achan lamkai ho si chu abang lei ko apo no khumon abang anamanon abang anathanovin tita banga chu hong ma halle karbiang long gama e ngam kai thum ho jong chu ololen hong sin zo na pena ana omachu a umma na ho bung chu tua he hing bung ho bung khoi den alam kai ho e house hall le upa ho nom tai jong le ama ho kho a elelin jong le thil job mat hi ji khun presbytery to sima dinga chu ngai nan ta ho bung a hi vin to hin thil gon hoi ga ni chu lam kai ma so to thil ki mu do chu ho bung chu urban church um lo wa hi le karbiang long a chu a begam jeng ding da na mo ji chen manja project ti hin na saten kumnga kumgu ho dit sumjong budget ki bolen thilja kai amon ho ki chon ki zu ki nen ki choki nen ti ta bangai tua he manja khopi songa ho e lemon ga ne ven tu a he lamkai ho hat na zalen e ho in ho jong ga savin la ya thil ki wong chu ho in jong hen ten guest house jong hen ten pastor quarter yu si ding hi ji chu te hen lang la man da sunga ong cho bung ho jong aki po khabung omon ten hung bel on de ti che hen ati lai chan a dipua gami ma on ki ve mo sa ga mo thei chu la ya tua DTC na DPC ti wa kho ho bung kon khat rang chen song presbytery rang ho in ne tin amun rang ongen e gam kaya chu sinonin gam la chu bigani bo te do na la nai wa gam chu biga som wal ho anmak ke bol hi jaen school jana khan to wan ngai sal extend bol de hoiti karbiang long authority ho chen thoi na pi nai wang chen song pi janga presbyterian ho bung ni chu mi lai mai mo pi ta khan chen an hong do ye chen lamkai ma saw pastor ho chen song pi janga bon ki khen kham ki lowa chom mai yong ki mel sia DPC chen ni hon somong presbytery ho in ho ham compound ho cha tu min nei da taw ta ti chu ana pe cha ji chen lang chen na ki don the ten chilai phat chen tua e Assam rifle ho ham le pansan na kom khon gam khan na ki ven lakni le ke man ti ven cha chen e kavet ti le chen lang zol khat jong hem teng le fishery jong lin tan na sa ten bol chen cho do jing te tiole arbana mi cho iga din video na lo ji chen member de na lo ji chen mi pi da thanop the he ai hilai chen ki chan tan ni jen khonunga chi be na hale manjala ma cho ti set up chen ei ding ki tin presbytery sunga inel pen ta khat ba kamu che le presbytery ki loi khom nai karbiang long lam hen khang to lam helovin akim su lam lama achi en to hen khang tha pastor hon na sata panalaw wa langa kho tuno wa hile hi chi ke kai hoina gun hi
manjala ho ma hi le ho bung chang adinga local church ho jong ko pan diu jong thil kin ne bum ta den presbytery jong khang to wen te ti pa ye chen ka se bang chen to sim lai la su mil mo khat chu ni che hieng bung ho bung ko ami ke khel te jong le chen mun ho ke khel te jong le Shungu presbytery ki patil wal lai wa che gam kai thup ho ab behil gam atan behil gam la cha hing bung ko abe lapai lo wa tua ki somgal kai ti ka se do tha ye chen presbytery shungu chen che namni kin naga gal ho hin teng le ho sunga ki to lo ne san sa ten mi rong rom tan to hin phat khana cho mi sang thum walam kisim na chen kisim do ji to ai mi urban area do ma ho tam wanga cho piling jong sang le jagit ho bo chapang puma sang ni le jali ho bo hiu ye chen hung khan to be na dinga scope na thei chu karbyang long lam hen lang cho presbytery no to focus bol bangwa he khosa na nei ta ga betli jeng diu ichuga de twin thil ki pa ta jo 2000 kuma che silver jubilee na bol cho ichilai phat chen pathin long sinin sinona in khosa ho puro te ho hin teng le pathang choi lo te ho hin teng le presbytery ki patti laya in somehow pastor ho si yong na pang thei na lai ven chu teng le ho dinga pogi sa jo se na po hi che lamkai ma sa ho layman ki ti yeng te theologian yong na po ven ama ho chu hi che lai phat chen bon cha hi yong le tam zo nei na sat pi thei na lai ven in to hen mo le ne lem san gam ta ven ama ho chen thil anadoi pen tau chu hobung ki khen he pon ai wangan hobung ho chun mi dictatorship khat no ya hobung ki wai po na ding pa chu ana tholel pen hi je chun e ho chama ki wai hom na ding tia e che ho chu an pho no hi hin thil nom lo ta ki mang he na chu hi an ngal song presbytery a yum lai song wa chu hong ke din kon wa chu lam kai lam ho pastor ho milin ho chun gu thima Sunday school jong sino na pa mang talowa manpur lama ho chu aman wa exam jing chi ho chu lam kai ho chun ho bung ki vai po na dinga chu khanen gu thima sunga vai po jing din pan ti lo ji wa chu protest na bol hi ye chun ma ho jong chu langkalama thim chan lo na longel jong posa ko mun tin hi wangan ho bung ki vai po na asinonin jong e ho e he thim thailo tu teng li sunga wa jong langkalama pangjing en hi chen hilai chu muchi jong ke hlom le tam thu jong be se lovin ho bung ki vai po na ho bung chi ding bang ta tha do hen lang ku ki hen lang ko hi jong le zalen ta ho bung ki loi khom na khat nei te ti pa na bol chen ti chun na sa ta in su khaw hi ti pa che khang loi tu sim khat wa dinga ka sei do tha ka mel si ho hen pastor kublamin paper present na ho khon detail ta na asen ngai no tan che ho jong ho bung mi ten jong ina sim jap ti wa ka nge tha jai ki pa me din mun ha sa le ki pa tam ta anu min tin mimal tin jong ga ki se le pa nang he hobung pa jeng jong hilovin doctor jong ne ta sadam molam ho jong zending thu ne ki ji ho cho pi che teng la jong a ong man ji poi ki ve sa tam ta hi je tia ti to bang long cha nu ji je chen to yu popu hi hobung langa jong pan sata mi phachom ta presbytery khan to na dinga pan na la hi na chung chon in jong officer inei hola khat hin pathin in jong ama jong in khu puijing in tin dam no jong pepe in tin ti cho kaga se do tha ki den lang abanin do ne ga che zombe zom hitin tu
golden jubilee hong ki man na dinga he hobung mi te thu thot ham message sam greeting sam naga pe no ma he le iche media channel mang cha he nangman jong thu thot den lang thumop jong khang tha lam kai ho jong thumop nega ne no ma he le jo jo nega se pe di win ka ga nge lunggel ngai to na dang dang ga se ding ne ne yang le nega se pe le chun tia khong do kit he Tutunga golden jubilee celebration he keima mi malta so thanom ta mongwa kanagal dot zahin ke chang food jong de lovin iche jubilee budget ho jong he silver jubilee acho idon tho wa la kilel be sen ye chen leikul presbytery khopil amasang wa ko na cho hisidinga hi budget ne tin izani ngai ta di hom chicho presbytery ko nen pwfp wa tang comment budget sim te ti sin sile ngai cha ding cho kiche ta ga ke lo wa kan som pen en lak som men te ti pa cho iche budget sin ne win ye chen amasa pen kom chen lak khat budget sim kom wa ki koi da hen akina cho lakni leke thumve presbyterian ki koya hen titeng le pwfn sangsom ni titeng le pwfn sangsom thum ma ho sangsom nga panga presbytery chu lakni a panga lakni leke chu ri plan na poloba ticho thumve ne ki koi man hai ja hen to kumam target pa chu akimangal ka akimanga tan arai plan lut tapon ye chen lakki le sangsom nga hamsom gu pham chu I khol do che jan ti chu amateur tan la jong la do ta bet to hai committee chu laksom sunga chun committee za chom na umen ama ho cha lakhat wal chi tabang budget ki simin tampen ti lak thum le ke ti a chu entertainment ho dinga chana ki wong ni chen tu chunga thil ki wong he hobung jong asu khata pon lang pe presbytery ni go no hi chen thil jo si abai lamen chule thil ki go ngo jong ive na hale ama committee che na ma man na ding sum angai ding za da se wa thlu na ni se mo hi chen to hin la jing thei ding to jing thei din ni ga bol ta wen project len ta jong inei jo wen thulun tha hil chet ho hi che ho chu jubilee project en hob jo pon hai wangen che data processing ho ad manding cha le atana ding hi presbyterian budget to ma bol ding chi tau si chu adang ho souvenir ho hen lang ten committee dang man ding a king se na fan nei jo ye chen tu chung kin man dio he lungim na dang be se umpon I thanop diu pa che jai silver jubilee I thu piu chi la chamthlan na thu chi ha chi piu tu chunga he kisulim nai ga men chu pathin minin pathin koma tauna ni tha sim kitabin ti hobung he lagawa tha sim ngai cha hi veti pa chi doi jo hen ye chen kalungel ta awang he keima mi mal tending hen lang le golden jubilee ai mi hobung mi pompi presbytery pompi hen thangwa na thu he pathin koma ki pa thu se thangwa na ala jong thangwa na jeng ding athu jong thangwa na jeng ding ti ma ho ai kalungel ta men mi hem cho iti ki cho tho ding ham pathin long sen na jalen ki sulim na program ho jong ge sa awang chon anai lam do ma yo ki sulim min song pi jang cho akon do ma sa pen he mi som bo chi ven to hen to lam che chen hobung singdom ho kon na chwai kon na chi ven na hale mi som thum som li labung ho nupi ho la sa thu pan thu se thanom teni ga bol ven presbytery golden jubilee hong thong ding long igal dot now thanogum ta chu hin te ti kinep na hen presbytery lama jong ination suno presbytery house jong renovation hoi ke yen ki bolen
ตัวเห็นมโนลิติมาจังก็คิดตรงนั้นไว้เกจ้าจ่อเห็นตินจุดเตียงแหละเขาอินจังแนวละเลนแหละเขาบุ้งมีฮอนจังลักงับเซงซันินrenovation plan ho bol ben to ha chai ding ko jong tan asung lam chu ikigot na dio he khang tha hon lang kaga nge nom la ka sei nom chu e pathin wa choi na hi chang la sa mi ni mi thum na ti ho ti jong kho kitet na pa jong chu tho han lang ai wangan hi cheni khol ting mong mong a chu musical instrument ho jong a chum jep adang lam jep hello changkang jep kho jong nga manowa e golden jubilee ga lim de hi kinep naw hen chutiang le celebration hi chun presbytery kaga nge nom de chu ki vai hom hello thailo a chom thei chana condense bolowa a celebration pa kho thanu pa kho sun program hen lang jan program hen lang pathin thangwa na puma thanom ta numei hot jong PWFM jong khutinin jong ba choila hin chuting action song ho hin chuting le khut bia pathin wa choin ho ham mizorama lim talaga sa tiang le nupi upa ho thanom ta lam tu la galam ho jong ko e si golden jubilee celebration hin i hon jong kini do thele ti chu zantina ka taw na le kalunggel khat jong chen tulai hin kalunggela ba choila sa ho ka vet ji a hile ke ho bung hin WhatsApp group kineyen ilai chen kalunggel tong ka ho la he zan khang lama post ka ga bol jin chi zan khanga anangai ho hin a music song in a cheng hi thun ase nom pa nangai khaten te khatin mi zani le som thum le li participant amen hi chahen zawal wal hon anangai jing jiven I post wa a hele mi chu them khata tam domen som le ni jo wa post a le som thum som li hon anangai na line di chen pathin thu wa choila ki sa jong ni e mi tam ten anangai jiwati chu e je jubilee gal dot na khat na kalunggel khana omzia ka la le thu hin obung din mon ho hin hello wa halam kai lui ho thu hin them hat khat he jan khanga na we ho khon thanom ta ga ve na chen I pi ham khat se head don ne in te gaten ti jing ka sagi gi la dama ho delete ki bol ki jen I che ho je tu a ka gal don na thu a jong ka si hin tin hin hong song ding a he Sumung Presbytery adi a pastor ho ko maka sei nom se hi ahle pastor masa ho mili hon ama ho abi tumta agam kai pu naw munayang ama ho nei tu penta akigelawa adin na paucho isud job dio he kadai penta che jahen gam kai quarter ki pi o ma hong quarter ai pan sat jeng dio aum lo wa jong la vel vel ai pha jeng dio jo he presbytery sungai ngai sa na jong hen mi hon no gal da pa chen ye chen nang hon pathin thu tu la yen ki puin hoi nai ve na hele adang lam tai ti din o men pathin thu wi thon dan hoi ye chen mi hon I ve na hele ta san thu ajong dam na thu dor ho ajong tu la ja pathin me na taw dam kin bol hon zo sen si nat na hi pathinin ahung thon sa pon chon sin nan vai lo zia satanin nat na he agasim do hen Jesu Christian Calvary thing cross a gal zon nei pa he pakai Jesu mina ine zo thine dio dei ti aga se ho he ke ho ho bunga active ta kom lai wa cha hong thong yo se pathinin ahin pe ja he ha san hen lang nan na hen lang ki pa na yong le tia ki pomen to a pom dan ho them khat khat la chom jep jep ma ga che he teng la lagau thing hi phat te na ki ngai cha hi ti to hen phat be lam hen lagau thing su hal na he ho bung lai ngai cha wa ni che e hon no I thei chan wa
isu do thi na diwa wa choi la jong khun le keng chana kam le o mang cha thanom cha mang pa he hat do na hi za hen ki khun ta ki bol pa de ta pu lagaw thieng bil thia ya go jong ki do dio hi ti pa cha lagaw lam thu do la ikitil ko na diwa ka ase do ta tan te ki pa min tam ta thu chin do ting luta ta ega se do piwin e bobo teng la tu kum Sombong Presbytery Golden Jubilee ga mannawa he Golden Jubilee Treasurer zong he ama hen tu chana he emo pon zong epo pejing hi ti cho hobung mi ten zong iga he Devin ken se do ke dian lang thu tam ta thuluta ta ega se do piwin hobung ki vai po na phan che ta sa ho hen lang ahong tlung dinga zong hobung mi te ega khal choi jing din dan ho zong aman zong ngai dan tam ta e se piwin ki pa omin patheni na ma zong dam na pentin Golden Jubilee ki pale thanom ta hobung mi te to iman khom deu hi pathin he ngai ta no hin chancho tuni phana Golden Jubilee Media and Documentation Team in Yopupu Upa Dr. VP Singh Soriga Holimpina Hong Hitante ki pa me ki pa e